بله اگر اپراسیون ترکیه هم بر سوریه هر وها روجاوایی کردستانی دکتر حسن عفرینی سیاستمدار ج مونتریال کانادا میوانی منه سلاف بوت دکتر احسان که احسان ترکیه جارک دن اپراسیون کانیه روجاوا دانیه سرمیزی سرکومار رجب طیب اردوغان دست نشانده که چی بیشه بلا بیشه لی ترکیه دی اپراسیونه که هم بری سوریه باکوری سوریه تایبجی روجابای کردستانی انجام بده نرخاندنی آده بکر. براستی yani Recep Tayyip Erdoğan سروک Recep Tayyip Erdoğan سروک Türkiye لگوری دزگه لیکولینی yani gelek partiya AK Parti gelek kelsbiye o ev aynı yani kat helbijar mina ev dema ser şere ser afini قريد حضروا حجدادا دما جو روسيا هول دا جو تركيا جناتو بدور خويني الجفينا ناتو يهبي يعني السروي تيلي ليست يعني قريبة او بنجلو باكاسك جي سروك ترامبر وكات عفريني عيني نهاوسا داوية بمي هي وريدا جبينا ناتو هي الإسبانيا هي وازباور من هاد بيشار روجنا دا جبينا كي ويل بروكسل جي بي هاو أي كات هالبجارد يعني هالبجارد بو قاربي لسربي تليبريزي بو هم جو جنوبا yani وخا peşkeşi gale Türkiye beki o parastana asayişa Türkiye'deki şey olsa goş bu helbejartın saliye var eda yani naha az bavarım beri bir demek ki yani 2 saat min peyvendil gel havalanma limem bejehane jineta arab bu yani naha şerki despibiye دنابرا ارتشا نجتماني ونابرا او يعني يابكي او ارتش المدري يعني عيني مساجي جو روسيا جي لشكري خارج بدا بري بدك شيء هنك بكشاندي وماي ويا بدك شيء ل عيني كارداجي دوچتين Türkiye Seruk Recep Tayyip Erdoğan söz dahi Putin eğer tu derfeti bidi ez bir erişe bikim tekrar min bece o tarafati az söz dem az alikariyete le şerri Ukrayna'ya bikim. Kiki Hasan her dve çerçevede min dixwest em berdewam bik. Nuha yek ji mijaran dedes nişan kir ku هالبجارتنين تركيا جو 2023 يعني روشا آسایی ده دوی 2023 ببین دی هر وها شروع وکارین سیاسی تینن زمان کو شری روسیا و اوکراینی وکی کارتکی وکی اگره کی هر وها دخوازا اندامتیا سوید و فینلاند جیش بو ناتو و ترکیه ولاتک اندامی ناتویا دکاره کارتا ویتو ایب کاربینه وان مجاران جی دوی plana xoya operasyonu da Türkiye bikartîne. Ti çawa dinirqîn? Naha Swêd nikare bersîvê Serok Recep Tayyip Erdoğan pêk bîne ji ber ku li Swêdê jî helbijartin heye. Meha Eylûlê de em dizanin. Yani rêveberiya Swêdê jî wê yani ji bo hemwalatiyên xwe parastin hemwalatiyê xwe û her gu yani Kurd jî têda ijmarekî mezin hundirê Swêdê daye çar nûnerên Kurdan di hundirê parlamentoyê Swêdê daye ji ber wê jî yani rêveberiya Swêd îro nikare yani heger yani ew ê daxwazên Serok Recep Tayyip Erdoğan bicibînî wê helbijartina wê bandorê xwe ser deng dana hebe. Aynî kat jî yani Türkiye
داخواست دکی گو سکس ترکونه او دبینه وقت تروریست دخوازه وانجی را دستی ترکیه بکی سکسی جی دخوازه ترکیه نبس او مثلا گو او سزای لسر راکش بو چک فروتنی و تشتی وسا عینی يعني او كسناج دخواست دکی اف مثلا وی سويدي وفنلندا اللي ازبار سويد وفنلندا و هر لسر اواقع بمینش برگو لسر يعني گوتنین خواب بمینن جبرگو ولاتن روش آبایی جی سوز دانه سويد وفنلندا دجوینا گشتی لإسبانيا و برسی وردانه و اری کرن چه ببیش بو تبلیغینا يعني سويد وفنلندا هندري ناتو دکتر احسان هر وها مجارك کو سرکومار اردوان تینه زمان وزیری دربه مولود چاوشوغلو تینه زمان دسلاتا ترکیه تینه زمان بیفداری سرکومار ابراهیم کالن تینه زمان دبیشن کو امریکا سوزین خوب جهنانیه روسیا سوزین خوب جهنانیه فرانسا، آلمانیا، امریکا، سوید، فینلاندا چندین ولاتین دنجی دشمیره کو پیشگیریا تروری دکن حتی دبیجه کو دبی مروف وانا نوکی دولتین یاسا دولتین تروری بناف بکه یعنی اف سکنا برانبری وان ولاتین کو زیده باری وانا اندامی ناتو نجی اف حلوستا ترکیه تشاوا دبینه نا از باور برواجی يعني انها اللي قال لك دزقاها الفرق دبيسن ودخينين رابورت يوان يعني امريكا واللي قال فرنسا وانا اللي قال يوناني قال لك بلجان دستي واندا قو تركيا يعني دستي خا بشتبانية تيرورنا هنا عيني وساجي قو او دبري يعني مدي او هما هنگي برا روسيا وتركيا دا هشت قو رجيما سوريا جنوبا او يعني سدي حفتي جخاقا سوريا وغريني او هما هنگي اللي برا روسيا وتركيا دا ليد بيجين او دهوري قلناها ترك اللي ايريشي كريو دستي خاطينا يسر جي هري مترسيه جبرگو او جيا همي جروبين تيروريست دور دا جبيانا يعني هم ببينش نصرة هم ببينش بيجن او كسين عرب ايجو يعني او جي مرجك بيج مرجابي جا افغانستاني هيزا القاعدة دماتي هم هنجي دنا برا قطري وتركيا دا او ويكسنا هانينه او نجنا دنا برا ادلبي وعفريني دا بجكرينه او كاسنا يعني همي جروبين تيرور لو داري او كرنا ولي از باورم بري بيجي همي جدزانن رابورت دزگاه كي ليكولين فرنسا دركت 26 كس او اميري داعشي بين الرقا ويدبرنا ايرو العفرين بوينه بالناب وبدهرب همي يعني على تركيا وعلى ارتش آزاد دکتر احسان مجارك درايا قشتي لسرتي آخفتن نها اف تومتين تركيا برانبري ولاتين روجاوا غاوا گمروف دگره دست بايوتي جي پشتی داخوازا سوید و فینلاندا گو ببینن دامی ناتو گری دای روسیا اف بابت روجوی کو روسیا دستکنا خو برانبری PKK ده حتی برانبری یه PKK جی جوالاتین روجاوا گلک نرمتره موسكو حتى ايرو PKK وكري خصنكي تيروريست بناف نكريه لآلية دن كومبونين سرگي لافروف بخوا ببرپرسيارين مسدره برپرسيارين حسدره ايكو لداركتي حنا لي تركيا برانبري موسكو سكنكي وصادس نشان ناكا جبوچه لا يعني ام دي سابقا نسر فرصة PKK بله يعني دسبيكا شورشا سوري دا
em hemî dizanin serkirdayên PKK hatin Rojavayê Kurdistanê û çûn Sûriyê ba istixbaratê Sûriye hemî jî dizanin û wek pêwendî kirin, hemahengî çêkirin û hemî ew deverên Rojavayê Kurdistanê rejîma Sûriye radestî wan kir. Lê di aynî kat de jî demê ku radestî wan dike yani wisa çi çê dibe hemahengî di navberê ji ber ku Rûs jî li wir e, Îranî jî li wir e, hemahengî di navbera Îraniya û Rûsa û rejîma Sûriyê de ye. Heya rojê rojî û em dibînin jî serkirdayên PKK û YPG serdana Hemênî jî dikin cê artêşa Tirkiye Rûsa li derê ji ber ku berî vê jî min anî ser ziman hemahengî di navbera Tirkiye û Rûsa de jî heye û dagirkirina Efrînê de gelek xuya kir. Gelek ji zelal kirin. Yani gelek efserên yani kadroyên PKK bi şêweyekî yan sînûr jera artêşa Tirkiye jera ji wan re sînûr vekirin û çûn Tirkiye. Heyanî peyvên jî gotin jî tê gotin helîkoptera Tirkiye hat çend ser kadroyên PKK rakirin birin. Yani hemahengî di navbera wan de jî hene. Yani ew dibêjin yani dibê sîxur lê hemî dera hene hevalê PKK wisa dibin dibên sîxur nav de jî hene. Ew nav yani dinasin hene lê ne wê ijmarê mezin. Ne wê ijmarê mezin. كيكي احسان بلي كيكي احسان من تخص زوي برسيجي بكم نها لآلية كي سكنا تركيا دسلاتا تركيا ام بيجن كودي اوبراسيوني بكا لآلية دن ولاتين روجافا كل دي جي في اوبراسيوني حلوستا خو ديار كرنا حتى نتبين نيجرتي حتى ايرو پێدارە وەزارەتا دەرەوە ماریا زەخارۆڤا jî got ku ew ne li gel pêkanîna operasyona Tirkiye li Sûriye ne Rojavayê Kurdistanê ne ji ber ku ev yek dikarê alûziyan û rewşê xerabtir bike. Operasyon dê pêk were li gor ew behberiyat. Niha yani gûr bawariya min ji ber ku di destpêkê de Amerîka gotî tu karê me liyalê roj helat roj avayê Feratê nîne. Yani li wê derê tir û lê wê nelîze yani Amerîka. Lê Amerîka metirsiya xwe ser mesela yani agirbest li wir heye, aramî li wir çêbîye. Ji bo eger yani ne aramî were çêkirin, êrîş were çêkirin wê gelek kes ji niva yani ew peneberê çê bibin wê herin hundirê Tirkiye yan têkevin hundirê Sûriyê de yani rewşekî alûzê were ava kirin ew ji ber wê bêtir Amerîka ser dikê yani nerazîbûna xwe dikê. Lê ji bo operasyonan ew devera roj avayê Feratê di navbera Tirkiye û Rûsa de ye. Demê em dibîsin ku Rûs çekê xwe wek bi eynî mîna Efrînî çekdarê xwe vedikişînin yani xuyayê wêyekê rê pêdî xuyayê wekê rê. Nihal vir jî Serok Erdogan bi rastî ez nav lê dikim şerê demê dike. Şerê demê dike. Yani dixwaze li her ciyav serkeftî bê. Nihal vir dixwaze êrişê xwe ew bike û Rûsa razî yani razî dike wezê soza dibe Rûsa lê aynî kes aynî kar jî wê li hembera ketina Finlanda û Swêdî wê ranewestî yani wê rê bidê têkevin hundirê NATOyê. Ew niha şerê demê dike dem baş bikaranîye ji ber wê jî li ser vê têlê dilîzê Serok Erdogan û ez bawerim Rûs jî wê tiştî dizanin yani. بله سپاسیات دکم دکتر حسن افرینی سیاستمدار ji Montreal'a Kanada mêvanê me bû. Spas bu bexwendinê spas.